Kebetulan di beberapa sesi yang paling dikepor, de result jong ka SSLC ba jong ka SSLC kelas 10 ba kelas 12 kalau mi utara sengi jong ka apsal trik jong uprai mi ada pusau. Kita masih melacak ya result bila ban cek na ka website ka bang MEG results MEGRESULTS.nic.in. De bila ban cek na ka website nang ta bisa klik lalu cek ya kelas 10 di klik di SSLC di cek ya kelas 12 jong ka art stream di klik betul betul HSLC art stream. Klik untuk nang ta ka sa page ke page bisa enter roll number jumpi na tapi enter tu captcha na tapi submit kan sa display pat ka result dan ka marksheet jumpi te kan ni video matang pen i kini top 10 kiba jom tau snam arja pasau haka SSLC jong ka art stream te to matang lepet kini ki top 10 jong kan ka snam arja pasau ma jong ka art stream ni pet di ni way pi way ma jong ki top 10 jom tau snam. Okay, banikong ibawan nikong do ide kini kiwan armat haka top ke banikong jong ka top 10 i katang jadi di Minang man kraw ka kamor i ben ne posi Atinis Higher Secondary School but i way ide Garaf Baharali ide ne posi ne men Higher Secondary School kiyo ya ka total marks ka ba South Pa 100 marks ma kini arnut ki wana ka top 1 ma te baar pat iwan ini Tanisha Das de na podon besko college na sepok tura iyo ka total marks ka ba South Pa sang way marks nanta ibalai bawan balai di salseng marak ide na podon besko college na potura iyo total marks ba saus pasan po marks dai basau ide Nas Bashar ide na posin Mary Higher Secondary School chilo iyo total marks ba saus pa life way marks ibasan ide Hami Kraubok Karsieng ide na posin Elements Higher Secondary School iyo total marks ba saus pa arko kendai marks nanta ibawan rio ide John Vianney Lingdo na posin John Bosco Boys High Secondary School na po Chiraponji iyo ka total marks ka ba South Pa arpunyo marks di iwan bahnyo di Frederick Gwyneth Ringclam na po North Liberty High Secondary School na po Muker Dop na po Jawai entah iwan papra iwan laingot ni Rimika Estatakar na po Lapan Bengali Girls High School iyo ka total marks ba South Pa arpusan entah Kerman Lang Dongrom entah pen bahasisha nombrima kini kiyo termasuk bahasa separ pesan nanta ibawan bakandai di zip diwan sawat haka tu bakandai zipania ban piralang nombri risa la naki lalu emi hei sa kiru el tubru badi sneha ghosh po Saint Mary High Secondary School berkini gue nih po sindaman Saintonis arman Saintonis bahapa tu aga tu bahapa kendai mah kini kio termasuk pasal spa arpu climax tai ini berspau ide iman ken jailen senkon ini napo Saint Dominic's High Secondary School napo mau kendeng yo tetap max pasal spa arpu armax de kini kita poro kipa poi hakathop kaba spau ma top 10 bang hakanika snam arjar pusau jongka result class 12 lani SSLC haka art stream te kubesibon baro ibapet ni video te tang kini jingpen i kini top 10 jong tau snam arjar pusau te kubesibon